uhura n'umunyutsi bimeze bite nuko dutangiye urebe iyi ni ya sosiyete irenze urukubonye Universal umenye ko abo bantu badasohora filime mbi none bayoherereje Rock Entertainment ngo abarimwe none muzagashyira hanze hey rega baba babizi nuko dutangiye filime yacu STX Films na Rock Entertainment urebe filime yacu nuko tugatangiye amagambo ni make uretse uzure dutangiriye hakunino hari abasore n'iki mu masaha y'ijoro hahiye hagurumanye yo mumeze mute mwana inzoga ziri kunywibwa nkuko uzi insoresore n'inkumi z'iyi minsi bahuriye ahantu mu rugo ni ka house party yo maniga wabonye filime Rock iherutse gusa nayibonye nibyo baba barimo baganira iyo bahuye tunywe mu mani tunywemo bari kunywamo Kate, it's your turn. Kate, no kuriki. Mwandikira message. She needs to stop posting pics of her. Please mafufite kurekera posting ibiryo. Vegan. Avuga ngo ni vegan. Not me. I like to eat what I want. Je n'icyo nshaka igihe ngishaki. Too many calories. Suzabyibuha subwo. I never go over 1200. Ntago njya ndenza kalori 1200. I need that. Mfite application na downloading nyereka kalori ntari burenze. Bayita countdown to skinny. Na application imufasha kureba ibyarya. Iyi ni application wapi? You say ni iyi. To know exactly when you were going to die, would you want to know? Yes, uramutse umenye igihe uzapfira wakwifuza kubimenya. Literally all. Biteye ubwoba. Ooh, okay. New game. Urabizi? Reka tudownloading application igaragaza icyo umuntu azapfira. Na application abonye muri telefone igaragaza icyo umuntu azapfira. Sawa, tuyidownloading twese. Don't be so... No, nguze ugaragaza ko azapfa vuba. Azajya nywa inzoga. Abana bajye muri telefone badownloading application. Wibutsa nayo downloading application yitwa Catches. Bacuruza iby'umwihariko cyangwa undi muntu ari wese ushaka guhaha no kugura. Na application igufasha guhaha no kugura. Bose baremera iyo downloading application ari gihe ubwira tuyemeye amabwiriza n'iki bara downloading. 63 years. Jewe ngo nzabaho kugeza ngeje imyaka 33. 32. Jewe nzabaho kugeza mfite 32. Hello. Jewe ngo nzabaho kugeza mfite 20. Wa application irakubwira icyo downloading ikubwira icyo uzapfira. It says I only have 3 hours to live. Ya application nyeretse ko nsigaranye amasaha 3 yo kubaho. Na application ugiye gupfa mane tunywa inzoga rero nwa kurgunge na application ba downloading ze. Over here. Na kuri abantu mukeneye akazi. Tells us when we're going to die and... To download this application igaragaza igihe shiri wazapfira. Download that. Kuki download it? You better not kill my best friend. Baby. It's ridiculous. Muri abaswa wan. Or Inkwamo ngo inzoga dore ni wowe uzapfa vuba ngasigaranye amasaha 3 yo gupfa. Iyo kubaho nako. Shiri aho kugira bakunywesha inzoga rikanze kunywere. He's not dead. Amunywere. yeah. Rebe na application bari kudownloadinga bya bintu nyine byateye. Nka kuri hari application ushobora gushakira akazi yitwa Catches mu downloading muri telefone zanyu. Sibyo? Ushobora kwishakira akazi kugurishirizaho guhahiraho utavuye aho uri. Umukobwa yazanye na sheri wa mukobwa ngo usigaranye amasaha 3 yo kubona application ariko buri ntago watwara wasinze. Way better when I'm drunk. Ngwara neza ubwiyo nasinze. I'm kidding. Nakinaga. Let's just walk to my house. Reka tugende n'amaguru twananyweye. Please don't tell me you're so worried about that stupid app. Utambwira kwangayikishwe na bya application downloadings. I'm not gonna kill you. Ntago ndi bukwice. Ndabizi. Come on, let's leave the car here. Reka dusige imodoka hano twasinze tugende n'amaguru umvisha umukobwa bano bakobwa nibumba nshaka. Mume nimero zabo. Fine. I'll walk by myself. Urabizi, ngiye ntago natwarwa n'umuntu wasinze reka ngende n'amaguru. Ni icyuri. Courtney, come on. Shushu be umusore nawe rero kuva mu modoka yisindi yananiwe. Fine. Get in the car. Shushu be njira mu modoka wana tugenda. Please don't do this. Wibinkora. Nakubwiye ngo ndagenda n'amaguru. Wamase n'ubundi mwama ninja mwe nimukatufu na itayekereza imodoka aragenda uzanaguri yawe. Narindu ntitsereza kukanya muri telefone ye abone application download zitangiye kumwereka minota isigaranye minota 7 yo kubaho ndapfuye. Yabyitaho katururi. Na application downloadinze muri App Store cyangwa Play Store ye niki akomeza imbere n'umwana w'umukobwa yitwa Katine. Komeza imbere. Urebe inyuma ye niki urebe akomeza imbere. Hey! Mu masaha y'ijoro
kureba abona umugabo yarazi kamukurikiye yinjiriye mu modoka yaragiye. Umwana w'umukobwa umusore ijoro kureba hano. Umuntu yabonye imbere ye. Hey! Nyagasani. Back is countdown. Kureba hano ikintu habona. Buriya nijoro rero hari ukuntu uba ufite ubwoba wabona n'igituka kibonamo ishusho y'inyamaswa. Abona ni ibibi. Ibintu by'ibifuka by'ibishingwe bateretse ahantu. Telefone yarasakuje asigaranye umunota umwe wo kubaho. Umukobwa yahita yiruka ageze iwabo. Application iri kumwereka gusigaranye umunota umwe. Do yaje yirukanka afite ubwoba sinzi. Hari ikintu asa nk'uri kumva sinzi ariko do. Hey! Kirano. Ikintu numvaga. Hey! Mu gicuku. Telefone ye irasona ye. Stay. Telefone arayizimye cya application ya downloadinze kiri kumwereka ngo usigaranye umunota umwe wo kubahaye iminota ingahe yo kubaho yise kizimye. Ibintu badownloadinga ntago yabitinzeho yizira mu rugo. Ni umwana w'umukobwa. Ndabona kangana nk'imfura yanjye. Igeze muri 10 Hey! Hari mu nzu yafite ubwoba. How's kudownloading application ikakubwira tuwere gusigaje umunota ngo upfe. Niyo byaba atari byo ariko kubana ikabura. Kugera hano cyo tangiye kumva. Urebe Zano hari ibishwa akomeje kumva kureba ko kari hari icyamutwaye Nyagasani habura amasegonda 7 urebe hari icyamukuruye rimwe mutwe kuri lavabo bathtub mutwe Nyagasani ya application gishyira mu masegonda kumbe dore wa musore wa wundi bari batandukanye we yari yitwaye dore nguyu yasinze bya bindi umukobwa yamubwiraga ati ntugatware wasinze. Umusore kumba ahantu yagonze hari uruti rwaje rujomba mu mwanya w'umugenzi. Bivuze ngo nubundi yabatwaye uriya mukobwa uruti rwari ku mujomba rw'imodoka. Bakise countdown nuko baratumanuka tujya hasi. Kwa kundi ubona ngo 9 8 kangahe tuvera tugaruka yakore no ku muforomokazi mu kavuriro n'iki kari ahantu bimeze bite. Nuko twitangire filime yacu barakwereka ko n'uri umuganga wari uhari n'abaforomokazi ari kwita ku barwayi n'umukobwa ukiri muto zenguruka n'iki abahakaye n'ibya bitaro nyine. Oh, sure. Don't worry. She's one of our best interns. Ntugire ikibazo uyu numwe mu baforomo bacu barenze. Imeze bite se uyu muganga umukobwa ari muri stage. Ni umuforomo uri muri stage. Kureba hano kumbe hari umurwayi utariye. Kandi uyu mukobwa nicyo ashinzwe kumenya ko abarwayi bariye. Umuforomokazi uri muri stage. Bonero gusuhuza abaforomo bose. Umukobwa yaje hano. Ni ku ruhande rw'inyubako bari kubaka. Here, there's asbestos and lead and God knows what. Kubera ikomeza kuzana uracyari asbestos. Okay, fine. Just one. Nko munota umwe wonyine mbere icyo. Ni wa musore n'injoro twabonye sheri wapfa. You. Yakoze impanuka n'injoro yasinze ratwe yasinze. Surgery can be scary, but bibaho iyo umuntu bari buze kumubagagira ubwoba. Nagaruko bimeze. It is that, but nyine ni nabyo birimo ariko byibagirwa. Ushaka gukeka ko ndi umusazi. You have to tell me. Ufite kumbwira ariko. Dangle the word psycho and not tell me. Iryo jambo komeza kuvuga ngo umusazi ntumbwire risobanuye iki. Aramwereka muri telefone ya application nawe iramwereka. Tells you when you're gonna die. Iyi application ikwereka igihe uzapfira. Nawe arayifite yari downloadinze. Says the same thing. Ntago bibaho nanjye ariko niko navugaga. But it knew we were gonna crash. Iyo menya ko ndi muze gukora imodoka. Else in the car with you? Hari undi muntu mwari ko imodoka.
Because that app said she was gonna die in 9 minutes. yanze kwinjira modoka yanjye ninjoro uko yavugaga ati ari buze gupfa minota 9 isigaye. Ngeze imbere ndagonga igiti kiza kijomba umwanya we. She would have died, but she didn't, right? Urumva nyine ntago yigeze apfa. She did die. Yapfuye. Ni wa mukobwa bakundanaga. Yapfuye ijoro ryahise. It knew, alright? It was right about her, and now it's saying that I'm gonna die during that surgery. None nanjye application hano irashobora kuba iri kunyereka ko ndi buze gupfa muri kumbaga. App was made by some loser in his parents' basement trying to scam. Iyi na application yakozwe n'umuginga yicaye muri basement yo mu nzu y'ababyeyi be ari aho gusa yasamye. Hey. Your minute's up. Munota warangiye tugaruke hano. Musore ya Jean ari mu bitaro. Off limits. You can't keep going back there. Umva ntabwo ufite gukomeza usohoka kujya hariya. Urabizi bamuhaye umunota. Follow me. Nkurikira. Uyu ni umustajeri ari kwita ku barwayi. Kumbe kugera hano yasanze surprise. That's your test. Watsinze ikizamini. Bagwaye akazi bihoraho. One of us. Ubuno wabaye umwe muri twe sasa bakora hano kwa muganga. Uyu mukobwa nyine we yarari muri stage ariko yitwaye neza muri stage birangiye bamuhaye akazi. Yabaye umwe muri bo baje kurya cake baserebura. And my grandfather drank 2 cases of Coke a week and he lived to 94, so. Umva papa wanjye yajyaga anywa buri cyumweru nk'ikazi ya Coca ko yabaye hose imyaka 94 nanjye nta kibi byantwara. Why would anyone want to know when they're going to die? I want to know. Hari application igaragaza igihe umuntu azapfira kuki se nabimenye. I don't think God intends Witwa countdown. that. No, God has a plan for all of us. Imana twese bidufite imigambi. Question when? Ariko nagari ngombwa tuyibaze igihe tuzapfira. Shit! I'm only gonna make it to 87. Mana application download inzirambwira ngo nzabaho kugeza nzapfa mfite imyaka 87. 57 years. Ngiye nzapfa mfite imyaka 50 ngo 7. 98. That's bullshit. Is it? I ran 6 miles this morning. How many did you run? Jerega buri gitondo nkora na siporo niruka mayiri 6 urumva niyo mpamvu umuntu azarama. Ni muganga uri hano. Mumfashe. Hari uwaje hakurino. Ndakina kurikira filime n'abaganga no bakomeje gukinisha ya application twabonye. 2 milligrams of Narcan? Quinn, grab me the OPRK. Queen izana OPRK. Bari biki abaganga ubwo barabyumva. Katururi. What is that? Counteractive drugs. Arabizi yafashe ibinyabwenge byinshi cyane. Come on, baby. Ntago arajya kure bazana igishinge. Do it now. Nimba ubikora bikure none ibiyobyabwenge birakwica. Bazanye ikintu cy'igishinge n'umukobwa ngo ibiyobyabwenge byinshi cyane. Kuva doze nyine niki. Baragushitura. Baramushituye. Welcome back. We got cake for you. Kagaruka neza umukobwa turaza kukwitaho. Hey, easy. Gake gake baramuzanzamuye. Nta kazi nyine birirwamo n'abaganga. Umukobwa arangije akazi yaje guhindura imyenda. Umukobwa yitwa Queen. Uyu munsi yabonye n'akazi ibintu bimeze neza. Nawe yaje hakuri no muri telefone ye. Kureba hano kuri WhatsApp n'iki. Abona ya application arangije arayidownloadinga. Hey! Ya application yitwa countdown ikwereka igihe uzapfira. Mubure ku downloading application yitwa Catchies bafasha kugura no kugurisha icyo ari cyo cyose. Wowe fotora ifoto ugashyiraho gusa. Ugashyira ku mbuga. Kuri urwo rubuga rwawe abakiriya ntubabura. Hey! Urebe application itimwereka kasigaranye iminsi 2 yo kubaho. N'amasaha ngahe niki? Won't be needing the student badge anymore. Badge kuri umunyeshuri uri muri stage nako zongera kuyikenera uyu n'umuganga wa hano. We're doing a celebration tonight. Iri joro se dukomeze duserebure. Can't, Diane. Kwabonye akazo ya. I just really want to finish my paperwork. Ndashaka kubanza kujya kurangiza ibipapuro byanjye. Proud of you. Ntewe ishema nawe rwose ko bagoye akazi n'umuganga ari kwikoresha ku mustajeri mushya. Abastajeri bakunze gufatiranwa mu tuzi tugiye tunyuranye n'abaniga baba hasanzwe bahakora. Bibi ngiye nanabikugiramo bakaguha akazi. Hano se ko mamaze igihe. Tono nkotwo. Turangiza akazi se duca ahantu. Abastajeri barago. Muri Rock Entertainment njya ntanga stage nkabona bya Kaboyi bisanzwe mu biri gushaka kwiteretesha ubwana na haye stage. We na basavimi. I think I know where it is. Hey, can I call you? Umukobwa yaje akuri ndaza guhamagara. Yimba mbabona. Papa cyangwa waragatsindwa ku bastajeri bo muri Rebo baje muka. Hakurino. Masaha y'ijoro. Application ya downloading yamweretse ko ari iminsi 2 bya bintu nibyo birakora. Cyangwa urebe filime. Yaje hano muri iryo joro. Mu
gicuku hari urwo yaje hano yinjiramo rutari urwe. Do yaje hano rebe se mu kabati hano genda abona ibyanditse hano nako yashushanyije ngo kuri mama yanditse izina rye Queen, kumbe ni iwabo hariho papa mama nawe n'akandi gakobwa. Hano kumbe yagiye arimo n'amasertifika ye n'iki cyo yumvishe, hari icyo yumvishe mu kabati urebe hey! muri iryo joro icyo yumvishe mu kabati zano bucece mu gicuku yaraje iwato kingurano rebe hey! kureba harimo agakobwa Jordan! Yesu Kristo Yorodani we kitwa Jordan. What the hell are you doing in a closet? Urakora iki mu kabati? Kureba karumuna ke kumbe kari kazanye n'umuhungu yo biteze. The shirt on, Joe. Joe wakwambaye ishati gashiki ke gatonya kari kazanye n'agahungu bamwumvishe bihisha mu kabati. Doni karumuna karareba ukuntu kareba. Abana b'iyi minsi we abakate. It was really nice, sweetie. Byari byiza dodokira meni ibintu baragifashe bagifatanya igihanga cyaje n'iki. Over. Kuki usa n'abahungu hano? Can't tell me what to do. We ariko ntabwo umbwira icyo gukora. Ntabwo uri mama. If I was, you wouldn't even think about pulling this shit. Njyewe iyo mbari njye wakubyaye ntabwo wari kuzana buno bugoryi. Home to grab some stuff for work. Hari ibyo nari nje gufata hano Now by'akazi. that you're leaving, see you in another 6 months then. Tuzongere tubonane rero nyuma y'amezi 6 ndabizi ubwo ntuzongera kudusura vuba. Jordan. Yaje kumurira Jordan. Hey! Genda ariko. I got some good news today. Uyu munsi ngufite amakuru meza. Bampaye akazi. What do you mean? Queen mwana. Okay. Uzi sawa? I'm sorry, Dad. I didn't mean to wake you. Pambori sinashaka kugukangura. Kumbe muzehe we. You want me to heat you some, Mom? Urashonje ngira utwo ngushyuhiriza se ni muzehe. Really early morning. Hey, do you have any time on Saturday? Okay, kuwa gatandatu igihe icyo ari cyo cyose uzatuze kutureba. Flowers up in your mom's grave. Tujye gushyira indabyo ku gituro cya mama wawe. Okay. Sure. Sounds nice. Cyane rwose nzaza ibyo ni sawa. Tuzagufata kuwa gatandatu. Ni papa we. Uyu we yarakuze asigaye aba muri ghetto nyine yaraje gufata ibipapuro bye. Uyasigara hano. Ni murumuna we. Okay, 2-minute warning. Kumbe bidatinze bwarakeye agaruka mu kazi nyine gahunda zirakomeza. You'd be surprised how many people say, oh, I'm good. Kumbe wa musore uyu niwe afite application afite ubwoba shiri wa application yamubwiye igihe azapfira kigeze arapfa. Kandi nawe iminsi ye n'akamasaha ashobora kuba ari mbarwa. Hari no kwa muganga bagiye kumubaga afite ubwoba ko ngo niba mubaga asigaranye iminota 3. Hey! Buri ari kuzi kuba uvuga ngo nsigaranye iminsi 2 nkapfa ukuntu ari cyo kibazo. Umusore application iramwereka akasigaranye iminota 3 ngapfe. Buri yabira rurakaza rukaguhitana. Application itangiye kugira ibyimwereka. Amasezerano ari kugenda yangirika mbega arangira. Komeza imbere. Umurwayi wo muri ibi bitaro. Kureba inyuma mu kidererwamo hari ubwo ari kubona inyuma ye. Sina kintu mubonye. Kuhindukira nta cyabona. Atangiye kubona uruntu rwambaye imikara. Hey! Musore kureba inyuma ye abona kirahure kiranamenetse umusore ahita yikanga za kunino kirahure yari uruntu rwacu rurakimena yagasani. Hey! Imbago ziramujabuka hakunino. Hey! Mukanya kura kuri telefone asigaranye umunota 1 n'amasegonda. Ni application imwereke kwereka ngo iki uzapfira. Kingurano hanze ati yo winjiyemo nta kongera gusubira inyuma ubwo umanuka kuri nivo ya mbere. Ndebere muri kano naga telefone muri kano yakasani do
kurebana imbere ye. Koti ni we ni wa mukobwa ukoramo hano. Koti ni we. Dore isura umusore arikanga. Parikana do harakaveo. Twumvisha urusaku. Telefoni yita imujabuka. Iparika hano. Masegonda 2, segonda 1. Mutwe kuri telefone kuri esikariye mama we. Nyagasani. Iri application menyiri serious. Nimbi kubwiye ngo urapfa saa 5 ubwo ni saa 5. Abantu bose bayidawunirodinze ikomeje kubibakora. Uyu mukobwa turi kubona hano na wasigaranye umunsi umwe nimba atari 2. Came from 237. Bigenze bite se ngo hari umwana wapfuye muri wari uri mu cyumba 2 3 7. Yesa mwibuka. Yibuka na application yari afite imubwira ngo igiye azapfira. Have they packed up his room yet? Mwapakiye ibintu byose byari biri mu cyumba uwo musore upfuye ya. Ngo yakoze imanuka kuri etage niko byiswe. It's okay, I'll take care of it. She can see what she wants. Iki ni icyumba cya musore wapfuye reka nze mbigukorere mze magusasiri. Sasa yatangiye kubyibaza uriya musore wapfuye rira mubwiye ngo afite application igaragaza igihe azapfira. Yaje muri telefone yarebye kureba harimo password. Uyazana muri moruge. Umusore apfiriye mu bitaro. Umukobwa arashaka kumenya iyi application ibyivuga nibyo. Nimba umusore yambwiye ngo application mu gihe azapfira kikaba kigeza gapfa. Turisha ukuntu ryabaye. Hey! Shwanyaguritse. Sasa uyu urashaka kureba. Wibuke na application yarayifite. Namwe mugende mukadownloading. Hahire rimwe. Mumenye igihe muzapfira n'ubundi se ko nta bukwe mufite. Fata telefone ayishyira kuri uyu mugabo arebe ko yayifungura. Ari telefone zifungurwa n'amaso, isura, urutoki. Hari telefone nyine sa gufungura amaso y'umusore. Dore amaso ukuntu yabaye. Mukanurisha shyiraho telefone ye. Telefone irafunguka kureba umusore. Yapfuye muri telefone harimo 00 Hey! Telefone iramujabuka. Nyagasani umukobwa yikanzemo. Uyu musore yapfuye. Telefone harimo 0 application imwereka ko igihe cye cyamurangiranye. Uyu mukobwa no afite application. Katururi. Asubiza umurambo muri moruge. Yaje hano dore ubwoba. Dore gutitira asigaranye amasaha mbaro. Nyagasani umunsi umwe. Sigaranye umunsi umwe wo kubaho. Kura muri telefone kwa gatandatu urimo kuzasura iwabo. Hamagara iwabo. Telefone ariko uzikwicara telefone kwereka hamagara papa we. So you know, papa, on Saturday bino bintu byo kuzahura kwa gatandatu. Turns out I do have to work. Narebye kuri gahunda mbona tuzaba dufite akazi. We can go another week. Urabiza akazi ni ingenzi. Reka tubishyire muri weekend ita. Doug, he's crewing up for a job upstate. Good overtime. We'll do it when I come back. Okay, thanks Dad, love you. Sawa papa ndagukunda. Yarari guhindura gahunda bye. Personal calls when you're on the clock. Iyo uri ku kazi ntago witaba telefone zawe bwite witaba telefone y'akazi gusa. Acho. Nimushye mu kazi ariko afite ubwoba difite igitelefone yarakiri kumubwira ngo usigaranye umunsi umwe wo kubaho. Usiko niba bakubwira ngo usigaranye imyaka 10 uba wumva ari ikibazo gikomeye. Hanjye wenda nuko nzapfa nshaje ndi muri za jana naho ubundi ngo mwebwe mwe mubona ko muri abo kuzarama mwirebe ure nibikorwa byawe mbwire kuri wo kurama we ambabarire muganga ntago nashaka kugukanga Thompson no kuvuga ngo IV yarangiye ngo inumushyiremo indubwa nakantu kagaserum. This poor lady's been in a coma for weeks. Uyu mugore amaze ibyumweru muri koma. That's sad. Ndabizi birababaje. The IV pump just needs to be reset. Ndakeka nako gapompe ka serum kwiye kugahindura. Yeah. Meze neza. Gusa afite ubwoba. Ariko uzi kwicara. Ntago meze neza. It's okay. Meze sawa muganga arakinga hano mbwira ufite ikihe kibazo It's nothing. Kiga uyu muganga ameze nka Kayijoni. Gigira. Stay as an RN and I'm already messing up. Hey. You are an incredible nurse. Umuforomokazi rwose wagatangaza sibyo turakwemera. Smart,
You're driven. ufite ubwenge ubona ko ufite gahunda Them smile. iyo winjiye mu cyumba abarwayi baraseka iyo ni impano niko dore gigi Keyjoni iminsi ya mbere ibigoye mu kazi dore igihe Keyjoni reka nsubire mu kazi dore Keyjoni dore irari umukobwa zana Ask you something. kwiningira icyo nkubaza Remember that letter, the recommendation letter that you asked me to write for your license? uribuka ko wambwiye ngo nandike urwandiko ngaragaza ko rwose uri umuganga mwiza nabigufashijemo ndikumva nshaka kugusoma ntabwo ibyo byaba ari byumva nta muntu nzabibwira ko twasomanye n'ibanga ryacu ukunda gufasha abantu nanjye reka dufashanye Keyjoni aragegiya dore Keyjoni n'ubundi ibi bintu bizwiho The hell is wrong with you? ufite ikihe kibazo ariko I see the way you look at me. ubonye uburyo umaze iminsi undebamo mbona unkunda Sorry. mbabarire kigarura ubwenge cyari gifatiye umuntu mu kazi nyine natekereje ko Really unprofessional. I apologize. gusabye imbabazi biriya bintu nari nkoze ntabwo ari ubunyamwuga cyari kimufashe ku ngufu Work. biriya bintu ntabwo ari sawa dusubire mu kazi urebe cyari sawa umukobwa umuganga yari amufashe we ni umuforomo Yes, Quinn. Amy Talk to you for a sec. ngira icyo nkubwira Amy. I need Amy. to get a vitals check on Mrs. Klein. ndagukeneye jya kureba madamu Klein uko ameze Yes, Amy. Now. nasi Amy nkubwiye ngo iki mvuze ngo iki uri gushaka kuneza abantu ko nari nirwanyeho habuze gato yari yirwanyeho mu kazi biba hari ibiginga bifatirana abakozi bashya batarabimenya bigashaka n'iki sasa iyo telefone ikomereje kumwereka ko sasa yaje yakuri no muri iryo joro abona application ngo muri telefone itajya ibasha gusibika na application ya downloadinze ariko ari kuyikorera kuyisiba cyangwa uninstall bikanga application yanze kuva muri telefone ye iyo wayidownloadinze ubwo bigiye mikakwereka igihe uzapfira ikagina kwibutsa ati kose iminsi sasa yagiye muri Google atangira kwandika mata application ishobora kukwereka igihe uzapfira tangira kubona abatanga buhamya bagiye bavuga kuri application y'ibyababayeho umukobwa w'imyaka 17 wapfuye waho twatangiranye yamaze kudownloading application yitwa Countdown kumureba niwe mukobwa ukundana n'uwo musore wapfiriye ku kazi kwabo uyu mukobwa kuri bano umukobwa yapfiye mu buryo budasobanutse hari abavuga ati ngiye nari ndi kumwe nawe iryo joro ubwo application twaye downloadingaga This countdown app thing. basore na application Countdown And see things. ntangiye kumva ibintu nkabona ibintu I saw my cousin ijoro ryese nabonye mubyara wanjye died in April. wapfuye mu kwa kane Him, and he started talking to me. namubonye araza aramvugisha And it's toy ndabizi ni ibyanyabyo playing with me and iyi application iri kunyinisha cat and mouse, and I can feel it. And iyi application iri kugukina umukino nk'uw'injangwe n'imbeba my time is up. ndakeka igihe nanjye kigiye kungerana mpfe ndumva ari nkaho mana yanjye do Chiriano mukobwa ni video yifashe nayo ni umwe mu badownloadinze application yatangiye kureba ubuhamya yagasane na application hari abari kuvuga ati reka tasabana ibi bintu bijye bibashuka iyi application wani ibyo ni ibinyuma muri guhimba rebe muri iyo nzu cana itara iyo ugiye gupfa ngo utangira kubona ibintu ukumva ibintu umukobwa inzu yaramushabutse naga hakurya telefone arayimena irimo application byibura arebe ko yasibanganya reka turore application telefone irongera iraka umukobwa asigaranye igihe gito cyane yaje mu modoka mfite ubwoba kuko imvura yarinze nago umukobwa yise yigumira mu modoka arabona batabivamo telefone yakinaze mu nzu cyamusakurizaga katorori imvura yaraguye aryamye mu modoka afite inzu nibwo mbabwira ibintu bya application mwirirwa mu downloading application dore ubundi nimwe bayita catches Queen
What are you doing? Gukora iki? You get evicted or something? Bakwirukanye mu nzobuza y'inzu. Ni murumuna we. Jordan, hang on. Wait a second. I can't be Jordan buritse. out by a cockroach. Kumbu yazi jano. Wabona watinye nk'ikinyenzi ukajya kurara mu modoka. God. Abakobwa babaho gutyo batinya ikinyenzi ariko ntibatinya boyiro. Oh. Ikinyenzi kiri mu nzu sinyirara marika amaboyiro n'iki nubwo wa n'iki. Notification from something called Countdown. Ndabona ubonye notification ivuye kuri One day until what? kuri countdown gusigaranye umunsi umwe. Hey, why are you acting so weird? Uyu kuki uri kwitwara mu buryo budasobanutse. School. Dad, when I'm Utari ku ishuri. and since Papa yagiye mu kazi. stuck being babysat by Mrs. Talbot. Bansinyira madamu Talbot ngabari Talbot ngabari unyitaho. Jordan, now is not a good time. Jordan sigiye cyiza. When you're gonna die. Would you? Ngo nimba wamenye igihe uzapfira wabyemera. God. Bana yanjye. Why you've been acting like such a freak show? Niyo mpamvu uri kwitwara mu buryo budasanzwe n'iki cya application. Fake, obviously. Ni ikigaragaza ni application ya fake. Kanye downloading murumuna wanjye. Ufite icyo kibazo. You're stuck with Mrs. Talbot, but you can't stay here. Come on, I never asked for anything. I told you, it's not a good time. Njye nakubwiye ngo nagari igihe cyiza genda uri kumwe n'uriya mugore Talbot. Your apartment. Don't do that. Don't try to make me feel bad to get what you want. Ntukajye utuma numva ndi umuntu mubi ariko kugira ngo nkore icyo ushaka. Tonight, we're definitely gonna be doing it tonight. Ibyo wasanze ndi gukora na Joe cyagiye tugiye kongera tubikoreye basanze mu kabati. N'abana. Gusa umwana we yaragiye ku downloading iyo application. Ukora hano hari icyamukase telefone yaramukase. Feri ya mbere yisaza hano. Kwa Yves kugura telefone. Put it down with such grace? What do we use it for primarily? Mostly. Yves ari hano ari kugurisha telefone. Yves ku iposta. Power in your pocket. Then NASA did when they put a man on the moon. But you use it for monthly texting on Facebook. This is why humanity's doomed. Okay, you know what? I don't need your smug text. Yves urabizi nkeneye kunyiyemera unyereka kuzi ibintu by'amatelefone cyane amatelefone nigendere. Yves afite ukuntu yakira abantu ubona yigize uwa danger. You just lost yourself a customer, smart. Urabizi ubuze n'umukiriya ndigendeye sinzagaruka. Next. Ndabona undi mukiriya niyo wagenda abakiriya ni iryaguye. Okay. Nkeneye telefone nshyashya. These actually just came in. Yeah, sure, that one. Okay. Mukubita telefone. Just nshyashya. wait while I run the car. All right. Never mind. Uko kuri kuyifunyukura ntaranashyiramo ikarita yawe. Your eyes says you're a normal, completely sane person. Nariba ariko bikora ngenda abona uri muzima. Oh, I want all new, everything new. Tugukorere na swap se uya ndashaka ibintu bishyashya telefone nshya. For cash, I can jailbreak it. You can have every app you'll ever need. No, I want. Mu downloading irimo application se. Oya, ntazo nshaka. Ni mu kaduka ko kwiposta ka kwa Yves. Arabanza rero muri telefone abona ya application yitwa Countdown ntayirimo. Aho ariruhutsa. Iri application yari mugeza aha. Anything else I can help you with? Hari ikindi nagufasha? Oya, ntacyo. Okay. Okay. Next. Kukanya hari cyumvishe gisakuza. Kureba muri telefone ya application ya updatinze. Wiki ni iki? This app. Iyi application. Is it on there? Kubera ikiri muri telefone yanyu. Iyi nguyi updating akigura di telefone kandi ntayo ya downloadings. And that you literally just turned it on. Okay. Njena ritsoka ya telefone mboni yisizanamo. You just delete it. Reka tuyisibe. It won't Kwisiba. let you. Iyo application nagisibika. Yagasani. Just give it to me. Itupfa kumereza. Yep, Doc's Wireless. Please leave a review. Appreciate it. Hey. What app was she? Iri application yavugaga yitwa nguki? Umukobwa. Undi watangiye kuyibaririza. Ibaze kugura asigaranye amasaha 21 yo kubaho n'umunsi ni wuzuye. Hey! Yatsaka modoka yigire mu kazi. Subira inyuma. We ureba aho ugiye ariko afite stress ari kuzikwicara uvuga ngo usigaranye amasaha angahe yo kubaho. Biteye ubwoba. Afite stress n'umuganga. Kureba inyuma hari uruntu yahabonye rw'umukara. Kureba inyuma nanone nta rwabona. Nukuri wa musore urutse gupfa twararubonye. Kongera kureba. Muke twarabonye abantu bavuga ngo iyo ugiye gupfa ngo urabanza ukabona ibintu ukumva ibintu. Do. Hey. Ebano. Rwaro ntararubura. Ararubura. Hey! Do. Kandagira inyuma. Bongo umusore w'abandi wiparikiye hano. Turashize. Kikasani. You again? Wait a minute. You an idiot? Uri ikigoryi? You did to my Lexus. Reba icyo ukoreye niyo usuruka yanjye. Yagonze Kadafi. Niyo usuruka yanjye mwana. Let her
go. wereka uwo mukobwa agenda urabikora iki ndabikora iki Leave and nobody gets hurt. vana ugende nta muntu ubabare You can stick around and find out that I'm all. cyangwa ugume hano urebe ukuntu ndi umusazi Where I just found out I'm gonna die and maybe genda ubundi ngiye gupfa man with me. So byaba byiza mpfanye n'umuzungu mani amahitamo ni ayawe man, it was just a fender bender. urabizi ni akabazo gato kari kabaye kuri niyuzuru kareka njye mu gatsata baragakora You okay? agiye kureba fisi akamukorera yari ku kinamba So am I. ikibazo ufite nanjye nicyo mfite uyu musore nawe afite amasaha 18 yo kubaho hey bahuje ikibazo bahise nk'abantu bahuje ikibazo baje kunywamo bahise baza gushaka urwunge nitunapfa dupfe turi horo buriya nubona ugiye gupfa uzapfa uri horo tu nibwo utagira ubwoba bahise baza Frank, you know, it said the same thing to me. iyi application iri kumbwira ngo nagiye nangiza amabwiriza narenze ku mabwiriza nyine kuko hari gahunda uba ufite wabona ugiye gupfa bari kuhita bazisubika Well, murashaka kujya muri Antarctica only the government and the Illuminati have access to Antarctica. no kubera ko guverinoma na Illuminati ari bo bonyine bafite access yo kugera aho hantu nibatuma tuhagera ni umusinzi utangiye kubabwira ibya guverinoma. There's got to be something there that could tell us. You people need to wake up. baturage mufite gukanguka turamutse tugiye aho hantu leta iduhisha The edge of the flat earth. twahita tubona nk'isi burya itari umubu itazengurutse aho bwiri irambuye. hari umusinzi wasinze avuga ngo leta ari ibintu isha abaturage hari abantu nyine buri umwe asinda ibye And we don't accept it. No, that is wrong. Trust me. katubwira umuntu ayidownloading. Question for you guys. Gufite ikibazo. Any of you heard about this new app that tells you when you're gonna die? mwese mwarumvisha application ibabwira igihe muzapfira. That's just what they want you to think. ibyo ntago ari byo ubwo wabona nawe ari byo guverinoma ishaka kutekereza. That's fake. ariko umushotora abonye ari ikigabo gikunda kuvuga ngo guverinoma ibahisha ibintu ati wabona ubwo guverinoma yaraguhishiye application nawe ikigabo cyese kidownloading. Camera, microphone, location. Yeah, it's fine, it's fine. User agreement, accept terms and conditions. amabwiriza buretse kwemera ayo mabwiriza niyo bashakaga gusoma amabwiriza. Without reading them first. ntukajye wemera ibintu utabisomye. The application, yada yada. baje kubisoma ibirimo hano. Accept the terms of his or her fate. ati umuntu ukoresha na application bagomba kwemera ibigomba kumubaho katagomba kubihindura. His fate will result in a breach of this agreement. ndetse nimba uyu munsi wari ufite gahunda ukayisubika ngo nuko ubonye muri application yawe kereka amasaha uzapfira ukashaka kujya mu bindi uburenze ku mabwiriza. bano barenze ku mabwiriza. uyu mukobwa yagiye ahindura gahunda ni yari kujya kureba famiye ye ariko ukabona asigaje umunsi umwe wo kuba akahitagira ubwoba ati sindi bujyeyo aho ngo uri kwangiza amabwiriza n'amategeko y'iyi application kandi warabyemeye ujya kuyidownloading. Jared, don't agree to that. Trust me, you don't want to know. So no matter what we do, we're gonna be dead in a couple hours. umva uko byamera kose n'ubundi mu masaha make turaba dupfuye. Well. byiza. Oh, Jared Bear's gonna live to be 91. bivuze ngo ngiye nzapfa mfite imyaka 91. hari abagira amahirwe ikababwira ati mwe muzapfa mushaje iyi application. kiriya gisasu cyasigaye kivuga ati iyi application ahubwo ni umuti. nagiri application buriya ngiye nshobora kuyidownloading ikambwira ati ruki wese ahubwo uzapfa kuzarinda n'iki. bahise baza kwiyambaza padiri. There are spirits and then there are demons. twumvishe ngo abaho n'ibintu by'imyuka n'amadayimoni. Don't expert. Yeah, I mean, it seems like demon stuff to me. nanjye ndabona biriya bintu wagira ngo ni amadayimoni baje kwa padiri. narababwiye ngo kano gashati k'uyu mupadiri mukanca. Wait a minute, so mikoro yari injabutse. I'm sorry, but no. Look, this stuff, this is not really what I do. bino bintu rero ngiye nkora Might be a little better. nzi umuntu wabibafashamo nimba mushaka kumenya byinshi ku madayimoni n'imyuka mibi w'inzobere mu magini. uyu ni umupadiri. basa hano bari muri bya bitaro. Hey, Quinn. Can I talk to you? Quinn, twavugana isegonda. Talk to you about yesterday. nanjye nashaka ko tuganira ku by'ejo hahise. great. umukobwa baramuhamagaye. I have all the time in the world. do Now I'm talking to myself. ntangiye no kwivugisha ndi umuntu w'iniga. yazana nawe asigaranye igihe gito application iri kumubwira ngo indeba kure yawe irakwereka iki. application iri kumubwira tusigaranye amasaha make ngo uca agaciro upfi. Yeah, hey, this one's taken. we ururwerero rwafashwe bakomeza kumubangamira. Buddy, I said this one's taken. Use shumi nkubwiye ko hano hantu hafashwe koresha ahandi kureba. hari umuntu uje muri wese yambaye ibirenge. use another stall. mwana muto koresha ahandi. uyu ari kwihagarika. dore inyuma ye.
akaguru agira ngo naka Fabrice cyagikinnye. Yaje hano gukaraba. Yumva umuntu uri kurira. You okay in there? Meze neza mindanira? Gasani. Do you want me to get you some help? Ngira icyo ngufasha. Kumva umuntu uri kurira. Guhindukira hano. Rebe. Ni mu matoilette amuri ruhande. Aya matoilette imwe birimo igikuta n'indirimo igikuta hari umuntu uri guca mu bikuta. Hari abarimo igikuta uri guca mu bikuta. Gasani. Yagarara hano. Hey! Urebe? Yasahani ibi ni ibikira. Ndarota. Ku kanya hari icyavunitse kirahindukira kireba inyuma. Urebe? Dore ibinono abyirebera. Amatara atangira kuvaho harazima. Hey! Kurikire filime. Application yabaye application. Sore amabere yikoza atonsa. Umva gatwenge. Ngaho. Katorori. Kugeramo hano. Mfite ubwoba. Unsheri. Nyuma ye nta kintu muhabona. Matt dore agasura kavayo karamuniga arakaje karamuniga ngo Matt kiriye tarakwaka yerikanga hari iki we yagasani Yesu Kristo we biti abahungu burasura umugi babanywera bega sasa bamuzanyana uyu bamuhamagayana inama yo ku kazi yateranye no mukobwa wacu kuyene no umuhungu wacu uyu ni Devan Bruce ni ukuriye abakozi and you know Dr. Sullivan. Dr. Sullivan uramuzi K John Gig What happened? Yatubwiye ibyabaye. Yes, Quinn. Wavuze ibyabaye yego. I felt obligated to come clean and tell. Numvishe ari ngombwa ko nababwira ukuri bose abayobozi. Doesn't have to destroy anyone's life. Ariko bino nibigira ubuzima bw'ari wese byangiza. Understanding, that's all. Nakantu gato kabaye ko kutamenya mbabarire. Thank you. Urakoze. But you cornering me in my office like that. Ariko kungira kumfatirana ndi muri office kuriya ntago byari sawa. Je nakwibambyeho no kwiziritseho. To be embarrassed. Ntago ari ngombwa ngo wumve ko wasebye. Ndagira ngo ibintu tubirangiriza hano bitazamuka. You can't be too cautious. I have to protect myself. Ariko nanjye mba ngomba kwirinda. Nkarinda n'ibitaro. Dr. Sullivan's report. Dukurikije raporo K John yaduhaye tugiye kuba tuguhagaritse mu kazi. Ibyo ntago ari ngombwa mugire nk'inama cyangwa mwimure mu bindi bitaro. Uyu mugabo niwe wamfatiranye sasa ikigabo cyagiye kimuteza abaganga ati yarahara agakobwa kari kunyishinzaho kagerageje kumfata ku ngufu. K John ni fake. Turi kugerageza kugufasha. Wishaka kubeshya winkoraho. Ikigabo cyamutanze kujya kumurega umukobwa atarakirega. Ibigabo bisigaye ari ibyana bibi ibaze wagerageje gufata umukobwa ku ngufu. Uriya mukobwa ntago ameze neza mu mutwe uzi ko yashatse kumfata kare K John reba K John ariko bamufashe ku ngufu niki nawe ndebere cyagiye kurega umukobwa ati karaga kobwa ngiye kashatse kumfata ku ngufu nibereye mu kazi kumbera icyo cyashatse gufata umukobwa gusa umuntu yagutanze kurega hari igihe ani nari we bumva ariko binabaha abakobwa bajya bashaka gufata abahungu da buri abahungu ubwo twaranagowe nabyo bibaho leta ibe hafi none abasore beza nkanjye b'amabogari nka leta ibikwiye kujya iduha nk'abapolisi babiri buri bogari n'umusore kuko amaninja ari hanze ejo bundi ibintu yarankuriye leta ndaza kwandikira polisi y'igihugu nyisaba abapolisi babiri bo kundinda abakobwa bashaka kumfata ku ngufu ngoroki ngo ni bogari ngoroki wacu ngaho Hallelujah. I'm starving. Baje kureba umupadiri hano bari kwinywera akababa karyana akarisha Eucharistia. Wizera mu madayimonera? Wizera? Cyane.
know how hard this is to believe. ndabizi bino bintu buryo bigoye kubyizera. No, I mean, it's hard to believe. Yego ni biragoye kubyizera. Be true. Ariko ngiye mba nifuza ko byaba ukuri. Of course, but demons, woo! Amadayimoni mwana. Got me into the cloth in the first place. Jewe amadayimoni ubundi niyo yanzanye no muri kano kazi k'ubupadiri. Bible? Oh yeah, the uzi ko mu bitabo 27 bya Bibiliya amadayimoni avugwa ahantu 19. I love this stuff. Man, ngiye ibintu by'amadayimoni ndanabikunda. Ultimate graphic novel. Ubundi Bibiliya imeze nka novel zindi zisanzwe. This old story from hari inkuru ahubwo ya kera nibutse rekanye babwira amadayimoni ni umupadiri uri kunkuru umujyi hano arurisha ukaristiya baba na ukaristiya ngo birajyana. Yes. Azanani igitabo. Young prince. Hari igikomangoma rero. A much beloved king. Papa we rero. Rank and death. Ubwo yaragiye gupfa amusigaho. Shape, it was up to the prince to lead the army into battle. Ariko nanone icyo gikomangoma cyagombaga kuyobora abasirikare ku rugamba. And he arangije ajya kubaza umugore wari umupfumu. Aramubaza ati sura urugamba ngiyemo nzarutsinda. Uwo mugore uzi ukuntu yamubwiye? Yamubwiriye neza neza igihe umunsi azapfira. Amuha agasopo. Atari kubwo ngubwiye ko nimba uri bujye ku rugamba uzapfa ntuze gukwepa urwo rugamba. Icyo gikomangoma kirabyemera. Uzi icyo gikomangoma cyakoze cyari kimaze kumva ko kizapfira ku rugamba kiyoboye abasirikare. Yoherejeyo murumuna we kugira ngo ajye ku rugamba. Ariko murumuna we ntabwo yapfiriye ku rugamba. Ahubwo murumuna we yagarukanye intsinzi ku rugamba. Wacyo cya kigwari cy'igikomangoma gisubira kuri wa murusikazi. Baramubwira ati nubwo wagerageje gukwepa urupfu bakubwiye ko uzapfira ku rugamba ariko n'ubundi urupfu rurakuzira aho wagiye kwihisha hose. Gusa icyo gihe noneho haza demoni bita Ozin. Imba bakubwiye ngo nutega iriya bisi uraza gupfa ukanga gutega iyo bisi kugira ngo utayipfiramo noneho yizira demoni ryitwa Ozin akaba ari ryo rikwica. Bano bikanga bivuze ko bakwepa kose ntibajya ahantu hari butume bapfa. Haza demoni ryitwa Ozin akaba ari byo ribica. I don't know if I could just see the code. I would think I would know for sure. You mean like Munyereke code z'ibyo bintu ndebe. Know how to do that, or do you guys know someone who could? Ntago muzi umuntu se wabasha gutrackinga nyine akinjira muri ibyo bya application abantu baba bazi ibintu by'ikoranabuhanga bakayihakinga. Tukaribundi application ikoze mu biki. Dore kumbe yivavuye ku iposta gucuruza udutelefone. Niki yive n'uruhara. We are closed. Twafunze. Could jailbreak my phone? Does that mean you know how to hack into an app? Ubwo ambwira ngo wakwinjira muri telefone yanjye karumaze kuyingurisha ushobora no guhakinga application cyane. Sorry. Already running late to my Tinder date. Umva hari agakobwa tugiye guhurira ijoro ngo bahuriye kuri Tinder. You really want to impress this? Yiva ko gakobwa urashaka kuza kukemeza? Has a $2,000. Fite ikarita iriho $2,000 ndayiguha. Has about 300 left. Ngiye iriho nka 300 turayaguha ariko duhakingira iyo application. Application iri kubereka igihe bazapfira barashaka kuyihakinga. Ive ku mafaranga namwe muramuzi. Sorry, it's just gonna be amafaranga inzoga n'abakobwa. Love your Azan. And I cannot wait to see the real thing in person. Okay, bye bye. Ndaza rwose nari guhamagara umukobwa. Mbaye iminota 15. Right here. Application dore ngiyi. The countdown app where it tells you when you're gonna die. Iyi ni application ikubwira igihe uzapfira. Download it? Why downloadinze? Your hysteria piques my interest. Urikije uburyo itwaye cyagiye kare nese downloading. I mean, just a random number with a countdown? It's not very scary, though. It seems like it worked on YouTube clowns. Please, just continue. Ive gabanya amagambo komeza akazi. Ive bafite n'umunwa. That's weird. 60 gigs? What does that mean? Ati 50 gigs zigera muri 60. Runs on your phone big. Bivuze ngo iyi application nini cyane wagira ngo ni Game of Thrones yose season yose irimo hano. I'm the doc of technology. You can do anything. Wengiye nkora buri kimwe twe turahakinga. Ribana. Now we're in. Application y'abandi bamaze kuyinjiramo. Hoc Meredictum. Are you sure? Kini kiratini urabizi neza? For 4 years. Nize muri mu bakatolike ikiratini ndakizi. Manually. Ariko nabaga ndiyo ku mubiri mu mutwe ntari nago nzi ikiratini ariko iyo kibonye aho cyanditse arabimenye. Oh my god. Mana yanjye. Last name, first name, and look these. Na amazina y'abantu agiye arimo hakuno. Amazina kari menshi. Hey, that's me. 32. Uyu ni King Derek. Hold on. How long do you guys think the Marvel universe will last? 40 years? 50? Let's just say 60, you know. Reka tuvuge imyaka 60. Ahita yiyongereza imyaka.
Shit, it's working. Look at his phone. Sasa umugabo yongereje imyaka hakinze ya application yongereza imyaka. We yari afite imyaka 10 yo kuzaba yongerejeho indi 60. Harris. Je nitwa Queen Harris nanjye mpindurira imyaka. Stop. Brits. That's my sister. Iriya ni izina rya mushiki wanjye Harris Jordan. Ya download this application. Ndetse nawe igihe nzapfira nicyo zapfira. See? Wait a minute, was... We akurusha iminota 3. See you tomorrow. Shit. First. Another credit? Banzu hindura igihe murumuna wanjye azapfira. Uyu mugabo hakinze sasa application. Uwari ufite umunsi umwe wo kubaho cy'amasaha ari kubakubita imyaka nka 80 ati ngaho mbongereye imyaka. Dore kari umuntu aho kari ni ka Harris Jordan. Komba application hano. Yarebyemo application yamwereka ko azapfa vuba, azapfa afite imyaka 86 baramuhinduriye. Nta telefone ku meza. Have it back in the morning. Iyo telefone yimenda gusubiza mu gitondo. Mvuze ngo iki? Telefone turi kurya. Urakoze bose bongereje imyaka ni Yves. Ewan. Wakubise mikenya menya ari nk'ijana. Arayihakinze. Meze neza noneho. I got 1 year left. Man, sigaranye imyaka 70 yo kuba. Menya nzabaho mbere yawe. Nge nzapfa afite 95. Wumvishe bahakinze application biyongeza imyaka. Ibaza ari kubashije guhakinga mu gitabo cy'Imana. Yari yarageranye imyaka uzaba ukahita ukubita utundi twaka nka 40 uyiciye muri humi. Nizo kono waba uteguye. Bano nabo rero biyongeje imyaka. I'll call you. Nzaguhamagara n'umusore bari bahuriye mu kibazo. None ikibazo kirakemutse. Byari byiza guhura nawe. Hey. Musore afata inzira iwana ubu nzapfa ngeze muri 80 nanjye ni 90 na abakobwa nawe urabazi. Nzaba nkiri na sireyi ngitwika. Not at all. Urashaka uri wenyine wapi? Datinze. Bahise baza kurara ahantu hamwe barumva batarashyirwa. Naje kurara ahantu hamwe mu cyumba kimwe. If I keep these lights on. Not. Hari ikibazo itarira iryakara wapi ntacyo. Baje kurara ahantu hamwe. Abanzi bamenye neza ubundi byaciye mu bana celebrate intsinzi. What compelled us to want to know when we're gonna die? Me too. And? When I was 10, Mfite imyaka 10. my little brother Jeff got really sick. Umuvandimwe wanjye Jeff yararwaye. Practically lived at the hospital. Ku buryo twari dusigaye tuba mu bitaro. They could only focus on Jeff for those 2 years. Ababyeyi banjye bamaze imyaka 2 bita ku murumuna wanjye wari urwariye mu bitaro. Muri icyo gihe nari mfite murumuna wanjye ishyari kubera ariwe bitagaho cyane kubera yari ari mu bitaro. Yari afite igipupe rero nakundaga murumuna wanjye. Ni igipupe cya dinozoro. Murumuna wanjye asinzira umunsi umwe ndakimwiba. Ibaze ko nibyo igipupe cya murumuna wanjye wari urwaye yenda gupfa. Arangije arandeba murumuna wanjye. Arapfa none dore ngiye kuzabaho mpaka ngeje imyaka 95. Wari ukiri umwana. Wese. My mom. Ngiye ni mama wanjye. Bari kuganira udukuru twabababaje. In our family. But she was tough. Macho yarakomeye muri famille. On one of the many nights I was grounded. Hari ijoro yambwiye ngo sinze gusohoka mu rugo kandi inshuti zanjye zifite ikirori. Nje nari ndambiwe uwo mwanda wa mama wo kunyi mu ruhushya kandi abandi bana hahiye. Iryo joro narasohotse mu rugo ndagenda. Njya gutwika. Mama wanje. She went out looking for me. Na warangije asohoka mu rugo ajya kumpiga kuko nari natorotse mu rugo. Drunk driver later. Nyuma yahuye n'umushoferi wasinze. She was dead. Bakora impanuka arapfa. Amakosa saa yawe. Hasi umwana yumva yishinja amakosa kuko yari yakuyepye mu rugo mubyeyi yakora impanuka imubaho yaje kumushaka. Ni handi umuvuga ati burana ingi wabiteye iyo ntajya kuzerera ntago mama yari kuza kumpiga ngakora impanuka ariko sibyo. Iyo rwaje rubarwaje. I don't usually jump into bed with girls that I just met off. Ubusanzwe sinjya mura n'abakobwa twahuriye ku application. Because of it. Ahako twahuye kubera application. Ya application nababwiraga bita Catches bura ubasha no gucatira. Bidatinze baje kuryama hano. Matara. Tangira kubajabuka.
urebe kureba kumva umusore yamuraye iruhande byibuze uyaraza kuma buriya uri wenyine rega uba ufite ubwoba ukanya cyo yumvishe Mati byuka Mati we uyavayo hano Yo, are you calling my name? we uri kumamagara kumbe Mati yari kurebana ikiboko cyari to Yagasani turashize hey Relax. tuza kwini tuza zari ndoto mbi yumva ya telefone iri gusakuza uya ako kanya kura muri telefone amasaha asubira hahandi yarari bari bayihakinze nanjye byasubiye hahandi Yesu Kristo Jordan na murumuna wanjye Jordan ubwo niko byagenze kumbe mukecuru dengo yarasinziriye Queen ari guhamagara murumuna we Jordan karumuna kena ko wibuka amasaha yo gupfa ubwo nyine ibyo bari bahakinze bihaye imyaka 80 telefoni basubije inyuma basubiza kuri ya minota yabo miki isigaye ngo bapfe nimba atari udusaha nkatungaye telefoni irungiye irihakingura isubiza ibintu uko byari bimeze urebe kukanya mwana ya Jean ni Jordan nawe ari byo atangiye kumva mu nzu urebe do kana kazana muri telefone ata application yawe yisubije ku murongo isirayidinga urebe ya myaka 80 umwana ari kuzapfa afite barongera bayimukuro bamukubita imino amasaha kugira ngo abapfuye ni Jordan Madame Tabot kao agatara kari hari gakorerana na sensa kari kwizimya mwana vayo do hano kureba gira gutya gatara karaka rebe mwana kinga hano yitonze agatara kariyatsa kandi nta muntu uhanyuze ubundi ntibibaho wenda ukirana umuryango urakinguye kandi wari uwikingiye Yagasani mwana yikangamo mwana yikangamo munsi y'igitanda feri ya mbere si igitanda ni Jordan mukubu do Jordan yumvijwe uri muhamagara ati Jordan we mama atangiye kumva mama wabo wapfuye muhamagara tagiye kumva mama wabo wapfuye muhamagara mushiki wawe ari hehe cyangwa umuvandimwe wawe do igitanda kirajaburwa yikunja nk'akabwa k'umusega Yagasani asigaranye amasaha ane yo kubaho atangiye kubona ibintu akumva ibintu no kuvuga ngo iye application ikubwiye tuzapfa kuwa gatanu kuri abana barusura mwana se yirukanga turashize zano kubitana na mukuru Yagasani bimeze soni ngiwe hari ikintu kiri mu nzu dusohoke tugende bahise batse imodoka bihuse cyane bave hano bagende baje akora no halo hari ubaje gukomanga Padiri John we Padiri bimeze so Did you get the code? mwabonye kode uzanye umukobwa mushya Come on nshira
yaje hano yaje gusoma cya kirati n'igikoze iriya application ati uyu muvumo uraza ukakujyaho ukaguhatiriza ukagushyiraho igitutu paka ubwo urimbutse mbega byiza we utari byiza ni ukubera ko yari umuvumo uri muri iyi application kandi umuzimu umuvumo nako uzanwa n'imizimu n'imyuka mibi ya sekibi kandi imivumo ibasha guhagarikwa satani ni papa w'ikinyoma satani mugaragaje ko ari umunyabinyoma umuvumo twohagarika ni ukuvuga ngo satani nimba isaha ye igaragaza ngo uzapfa iki gihe tugaragaje ko ari umubeshyi mbega iyo saha yagera ntupfe cyangwa ugapfa mbere yayo satani waba umugaragaje nk'umunyabinyoma iyi application n'umuvumo we waba ubihagaritse. How are we supposed to do that? Ibyo turabikora gute rero? We're just supposed to be like, hang on, I need a sec. That's exactly what we're going to do. See, there's none so muzimu nuza kutwica tubwire ngo buretse gatonya ngo isaha ibanze irengeho. All we need to do is beat the clock 1 second. Icyo dufite ni ugutsinda iriya saha byibura isegonda rimwe. Nimba iyi saha application iri kubwira ngo uzapfa saa 5 zuzuye. Ubashije kurenzaho ni isegonda rimwe ukiri muzima. Cyangwa se ati cyo iri application twaba tuyitsinze. Right? Now once I bless it you should be safe inside. See no uru nuruziga dushushanya rufite imitongero kuburyo nta kintu cyakwinjiramo. Tururimo twaba turinzwe. Bishobora kuba byaduha igihe. Just have one question. Mfite ikindi kibazo kimwe. Can get that much salt? Uwo munyu turawukure. Let's go. Ndawufite. Umunyu bakoresha urwo ruziga. Nuruziga bakora rudafite imyuka mibi yarwinjiramo barashaka kugenda bakarwicaramo paka amasaha arenze. Satani bamugaragaje ngo nk'umunyabinyoma umuvumo we baba babashe kuhagarika ngo kuko ngo ni se w'ikinyoma cyose. I think. What? No, we're fine. We're gonna be fine. What if it just blows the salt away? That could absolutely happen. I didn't think of that. God damn it. None se umunyu nitwicaramo hagati nta kintu kiri ubashe kuba cyawinjiramo ya. Wait here. Cyase ngo kiwukureho kiwuhuye. Fata gutyo. It's not the size of the cross, it's the power of the spirit. Aka gasaraba kari gatoya ubunini bw'umusaraba ntago ari cyo cy'ingenzi ukwizera kwawe nicyo cy'ingenzi. Hey guys, I'm gonna make a big circle, 10-15 feet. Come on. Umva dukeneye uruziga rufite nka feet 15. Bahise baza kunino. Bita kunino. Uyarabanza arazengurutse. Bless this salt. Barashushanya n'uruziga. Hey. Uruziga bashaka kwicaramo ngo rufite imitongero ku buryo nta kibi cyakwinjiramo. Kugira ngo batsinde se kibi. Imivumo ye. Imitongero ye. Akasize. No kuvuga ngo nimba bari bupfe saa 5. Okay, how much time? Kurenzaho n'umunota umwe cyangwa isegonda satani baba mugaragaje nk'umunyabinyoma basigaranye iminota 2 ngo bapfe. Gasana. Right? Correct? I got this. Musora asigaranye 2. Mfite ubwoba. What if this doesn't work? It's coming. Bino bintu nibidakora. Bidakoze si biraza gukora. Umva. Salt and damage. Mukobwa agerageza kumuhumuriza. Ngaho da. Murumuna we kureba garandi seri nubwo ajya mbuza ngo niki nawe aratwika harashya nanjye nzajya jya matwika umuriro utangira kuba. Baje mu ruziga. None ruziga ngo nta daimoni ryarwinjiramo rufite umutongero. Kwene mfite ubwoba nanjye. Uri muntu nakubwira ngo afite ubwoba ntukajye umubwira ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ababona utari kumwumva. Uramubwira ati nanjye ndabufite ariko ntaribi. Kamwereka ka ubwo muri mu kibazo kimwe. Bintu bitangira kumanuka padiri akuraho umusaraba uyu mupadiri. Hari ikintu kiri kuza kidusatira. Hari ikintu muri kubona bari mu ruziga. Rebe. Nyuma yabo. Hey! Nyuma yabo bikangamo dore kiri. Dore rwa ruziga kiri kurukoraho kigashya nago cyarwinjiramo. Bararinzwe bari muri ruriya ruziga bararinzwe aminota ishobora kurenga. Subiri kozemo. Kigiye. Runo rusiga barimo nago cyarwinjiramo. Bumvisha urusaka amatwara ameneka. Matizimye icyo gitelefone. Nyuma ye Mati abona igikinisho cyiza kimusanga cya Godizira.
Where's it, Matt? kiri hehe Matt? Wajan kiri hehe? Chevy. Why'd you take my dinosaur? Kuki wantwariye igipupe atangiye kubona muri umuntu we wapfuye? Umwe ngo yibiye igipupe. Nari kuzagusubiza kiriya gipupe cyawe koko? You're right. Chevy, I'm sorry. Umbabarire Hefi. Mukurura gifite ukuntu kina barangaza Matt cyara mutwaye uyu nawe gukurikira biramugwira arakurikiye kandi ari ahantu bari barinzwe uyu nawe arakurikira agiye gutabara mukuru we ndebere basohotse muri rwa ruziga bari barinzwemo ruriya ruziga ubundi yo minota bari gupfira irengaho n'isegonda rimwe bari kuba bameze neza Matt Let me go. kivuga ngo turabikoze baramugonga hey aragongwa Yagasani Matt arapfuye ngaho ndaza kukubona vuba bidatinze nawe arabizi ko mukanya ari bupfe Queen He's gone. yagiye I'm so sorry. babarire No, it makes sense. It was his time. no birasobanutse igihe cye cyari cyageze vuba bidatinze ni igihe cyacu wivuga gutyo mwana I want to, but you just saw what happened. Oh my God. Oh, you bleeding? Tururi We need some help in here. We need a wheelchair. Quinn, what happened? Hisa n'umwana no kwa muganga ari cyari cyamujombye We got her. wari ryavurira nakoramo No, please, please. Queen winsiga I will be right there. nta hantu ndi bugenda bandi hano Sorry, honey, are you okay? That's right. That's not too bad. You're pretty tough though, right? Quinn, hey, Queen we can I talk to you? twavugana I heard what happened with Dr. Sullivan. numvishe ibyabaye kuri Dr. Sullivan I mean that. nyine I personally know. genda bizi nanjye ubwanjye yashatse nanjye kumfata ku ngufu ke John After him. nushaka ko tumurega ngenda gushyigikiye tumurege ke John abakobwa yagiye ashaka gufata ku ngufu ni benshi batangiye kwishyira hamwe Thank you. Truly, thank you, Rachel. All right. It's like your big sister. I'll let you two at it. You'll be in good hands, kiddo. Thank you. urakoze rebe ni cyake John asigaranye iminota 18 uyu You okay? bize neza we na murumuna we barushanwaho iminota 3 Quinn, I know you think it was your fault. Queen ndabizi ukiye ko ari amakosa ye kuba mama yarapfuye It was my fault. ariko yari ayanjye Mom asked me where you were. mama yarambajije rya joro ngo uri hehe And if kandi I nari mpazi told her, she wouldn't have been driving away by the mall. iyo mpita mubwira ahantu uri kuza akahita kubona atiriwe ajya kucakura ari naho bamugongeye Drunk asshole ran a red light. So it's not your fault either. I think Mom would be happier spending our last few minutes together. ndakeka iyi minota ya nyuma iraza kuba ari myiza twishimanye hamwe Wait, Quinn. Queen Trust me. nyizera Quinn, what are you gonna do? ugiye gukora iki Queen ngo hari ibyo agiye gukora turi mu rukerera saa 11 ahandi ziba zibura saa 2 Saving lives one day at a time. Okay, honey, I'll let you get back to work. I love you too. You shouldn't be in here. I wanted to thank you for helping my sister and say that I'm sorry. For what?
for everything. Nanje gusaba imbabazi Keijo kubera iki kubwa buri kimwe. Gone that day. I mean, I understand why you did, but you did. I put you in that position. If only I had followed through with how I really felt in that. Cyagiye buryo niyumvagamo iyo nza kumvira umutima wanjye hari kwa haranahiye. Keijo nimenya subijwe. Bullshit. Wono umwanda. You think I'm stupid? Baraceka ndi ikigoryi twarabamenye. Urashaka iki? Ndashaka gusubirana akazi kanjye. Well, so maybe you can help me. Ahari wamfasha. Nanjye nkagufasha Keijo hagashya. Okay, what are you doing? Kuri biki? Recording us? Search me if you want. Wambaye mikoro ngwino nsake nimba ubishaka Keijo. Come. Or don't, it's up to you. Twasize abo. Keijo. Gwen? Queen we. Gwen? Queen. Ngaho tangiye gukina imikino. Abizi? Ntago ndi bukubeshye. I didn't see this one coming. Akagura inzi ko hazashya we. Haragurumanye dore Keijo ngiye harakenda mwari mutaye. Funga amaso uvuge ngo Marco. I like this. Iyi mikino ntangiye kuyikunda Keijo. Marco. Undati Poro. Marco. Poro mukobwa nakavuga Poro sinzi ikintu uriya mukobwa ashaka. Marco. Paula. Mukobwa afite akayuyuza amaninja mu yitondere. Keijo ni ninja muteze iki? Hejuru. Ko kanya Keijo ni bamushyiramo. Bice. Bini biki? Ni morphine. 3 times you piece of. Ngiye kukwica inshuro 3. It's either him or you. Nadapfa ni uri bupfa. Ataramwicara uwo mukuruye. Ari wakuriye Keijo. Wabonye? Cyaki kindi kiramutabaye. Biraza gukora. Bo ikintu bashaka no kugaragara. After application. Ndamutse mwishe mbere y'isaha ye Satani twatumugaragaje nk'umubeshyi na application n'umuvumo wabo uhagaze. Sasa umukobwa ikintu atekereje nicyo. Keijo ni application yamweretse kazapfashaje. Uyu mukobwa abashije kwica Keijo yabagaragaje ko iri application ya Satani ari y'ibinyuma, umuvumo wa Satani wose wabo uhagaze. Mbega niyica Keijo arabasebije Satani. Arabishobora. Kwica umuntu mbere y'igihe cyase kurenza igihe wagombaga kubaho byahagarika uno muvumo. Icyo umukobwa ari gukora Karumunaki aramutse yishe Keijo ya muvumo wahita uhagarara wa application. Kuko application ya Satani nimba ari nawe yavuze ati uzapfushaje ugeze muri 80 ukahita upfa none ahungana kuri ya Keijo ngana. Urumva icyo gihe umuvumo urabuhagaze. Umukobwa nicyo ashaka arashaka kwica kuvuguruza Satani. Yica abantu Satani yabwiye ko bazapfa bashaje abice bapfe bakiri bato. Ingumi kuryinyo. Hey gigisha. Hey cyagigi. Crazy bitch. Bicho y'umusasi. That thing, huh? Bira byari biki? Doesn't matter. I tell the cops how you lured me back. Ndabwira abapolisi uburyo wanshutse ukanzana hano ngiye nditabaza ribu. Nyuma ye Keijo bamushyira amano babi cyane. Mugeri urebe Keijo nabashije gupfa. Igihe cyawe cyakugereyeho wamufashe wo ku ngufu we. Keijo naramutse apfuye byaba ari byiza cyane hano. Umuvumo waburangiye wose. Umukobwa aza kumwica. Taramushomba Satani aratabara winyicira Keijo. Satani yohereje abadayimoni bo kurinda Keijo. Agakobwa gashaka kumuhitana. Hari icyo Satani yamuvuzeho. Gwagoroka
yamuvuzeho, niyo mpamvu Satani ari kumutabara ngo adapfa isaha yamuhaye itaragera. Umukobwa ubanganye na Satani. Hari ikintu Imana iba yaramvuzeho, hari n'abandi Satani aba yaragize icyo avugaho. Urebe to Kay John na Patikope hari icyo Satani yabavuzeho. Do urebe muri ya telefone umwana asigaranye umunota umwe n'amasegonda 25 ngapfe. Ngwapfe ntabwo nshaka gupfa. Bimeze bite? Sinshaka gupfa. Katururi umwana arasigaranye umunota. Urebe muri kariya baby komeza imbere. Umwana muto muruge zitangiye kwifungura, ukamenya ko iminota yawe yegereje. Muruge zitangiye kwifungura. Ko kanya cyamufashe, dore sura naga kurya. Turi umwana hano cyamunaze, basigaranye amasegonda. Ni kakana kitwa Jordan Harris sigaranye masegonda make cyahageze. Ngiye wakomeje kugenda ukwepana wari kuzapfira, bohereza daimoni bita Ozini. Come tori daimoni bita Ozini iryo rikuyicira. Jya kureye cyangwa niyice. Uwo mukobwa yishigiye kitaragera nacyo cyaba ari ikibazo. Ndagukunda Jordan yarashaka kwiyica. Nawe ubwe yishigiye kitaragera yaba yangije uwo muvumo wa Sekibi. Yiyishe nabwo yabavuguruje Satani, kuko yabapfuye mbere y'igihe Satani yamugeneye icyo gupfa. Tangiye kubona mama we wapfuye. Mbabarire, I was looking for you. Narindi kugushakisha. Ndabizi. I miss you. Ndagukumbuye mama. Miss you too, baby. Nanjye ndagukumbuye mwana wa. Ngwino hano. Sikia amasegonda 23 umukobwa yashaka kwica kugira ngo avuguruze uriya muvumo wa Sekibi. Amasegonda 15. No. Oya, twarabamenye. Ntabwo ugikontorora. Umukobwa ahita yitera imiti mwica. Ngo nukuvuga ngo apfuye mbere y'igihe, bivuze ngo bikuyeho umuvumo wa Sekibi. Uwo muvumo uravaho cyane agufaho. Urumva kwiyica mbere y'igihe ubugaragaje ko Satani ari umubeshyi, kandi kuko ngo ni nabyo ni se w'ikinyuma cyose. Kanya umukobwa kijomba urushinge yarazamuwe. Murumuna wabireba. Satani uyu ni umudayimoni witwa Ozini. Umukobwa yitapfa. Kirababara kigiye kumukoraho. Cyagikubise. Amashanyarazi yaragikubise umuvumo wacyo urangiritse. Kuko kigaragaye nk'ikibeshyi. Kanya kirarimbuka. Umukobwa akoze umuti yiyishe mbere y'igihe. Uzimana nimba yaravuze ngo uzapfa saa 5, ugapfa saa 3, ubu yivuguruje. Satani nawe nuko baramuvuguruje, bamugaragaje nk'umubeshyi. Ndakwinginze winsiga. Ni karumuna ke. Ndakwinginze winsiga. Ni Jordan. Gusa kuraba ukaboko ke yanditseho ngo hari imiti yanditseho. Mbari nakane. Hari imiti yanditse ku kaboko ke iri ku gacupa. Kureba yapfuye afite n'urushinge mu mufuka. Umwana icyo yakoze nta kindi. Uyu mugore ni umuganga
umwana yahise afata urushinge ajombamo hano, sinzi nimba zina doze, ahita ajomba mukuru we, mujomba igishinge. Ndakwinginze kora wa muti we. Katururi gishinge yamujombye nicyo mubonanye mu mufuka. Uyu arasanzamuka. Hari imiti baho buri bakujomba umutima ugahagarara ku buryo nyine uba wapfuye, ariko ku buryo bagukubisa undi muti wundi wabugenewe uhita ugushitura ukagaruka ibuntu. Umukobwa nibyo yari yakoze. Bivuze ngo akinnye imitwe Satani, abashije gutuburira Satani. Abakobwa mujye mubatinya. Ibaza umukobwa ubeshya Satani ariko Satani agashukika. Umukobwa barakwereka ku gihe cye cyo gupfa harenze y'amasegonda 2. Icyo yakoze nta kindi, ibintu bimaze gusubira mu buryo umuvumo bari bamaze kuhagarika. Baje kureba hano ku gituro cya mama we, bahazana indabo. Namuzehe filime yacu ntago irarangira, ubu nibwo igiye gutangira. Twigendere. Namuzehe n'abakobwa be babiri. No. Oh my gosh. None yanjye. 3 more women came forward about Dr. Sullivan. Kay John bamukatiye kubera hari n'abandi bakobwa batatu baje bamushinja ko yagiye abafata ku ngufu. No one else is going to get hurt. Nizishimiye ko nta muntu uzongera kubabara. How's Quinny? I have to stop at the hospital first. You want to come with me? Mfite kubanza kujya ku bitaro mbere na mbere, murazi tujyane. I'll see you guys at home. Tuze kubonanira mu rugo. Mukobwa ari hano hari akamesaje yakiriye. Uraza se cyanaguze. Kureba noneho application ivuguruye irenze kuri imwe ya mbere yise yikubita muri telefone ye. Bisobanuye ngo ubwo niba ari igice cya kabiri nzabamenyesha. Gusa ntago umukino urarangira. Yagiye kubona application none ije yisumbuyeho. Yari roko nk'ibisanzwe amuzi ntago amugereranya. Abamumenye ntago amushidikanyaho. Ciao mbibutsa mukeneye guhamagara zino nimero mugasobanukirwa byinshi kuri AOG. Ndetse muze mwige. Abakeneye gukodesha ama office tureba bafitiye ku biciro byiza cyane kandi ama office y'ubwenge.